Tagumpay ang mibalik bilang pasibayong governor ng Pampanga, Vice Governor Lilia Nanay Pineda kay bat sinambot king gubernatorial race inyang alalan. Binida ng governor-elect na alayang ginastos king kayang kampanya. Masaya kasi ala kong ginastos pero binotora ko rin tao na almost 700,000 plus. Ala kong vote buy. Ali ko ginastos. Aminado Pineda na kanumeka pangampanya kareng Maracala Barangay king probinsya pero maswelo yakano iti king ikwa ng boto at tuklo king migit 707,000. Ala ko ikit ano siya kumantino. Masaya. Ego brako. Manualay Pineda na patunay yakano iti na kinilala dareng Maracala Kapampangan ing karelang agawang serbisyo. Kapartner ing anak ay Vice Governor-elect Dennis Delta Pineda. Kasi susopang kami, may gobra kami. Kasi kumarog kasalon may kami gobra, di ba? May kami gobra, talagang maranggol ka gastos. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.